ja sam Marko Ljubomirović, a vi gledate novo izdanje emisije 3 runde u reketu. Sa mnom u studiju, sada već stalni saradnik i gost Nikola Lončar. Nikola, dobroveče, dobrodošao u ovu sezonsku epizodu 3 runde. Završili smo sa reprezentacijom i reprezentativnom košarkom. Dobroveče Marko, završili smo s reprezentacijom, sad se okrećemo drugim takmičenjima, bit će puno utakmica, svake nedelje ćemo imati dosta utakmica i bit će dosta prostora za naše runde. Prva tema u večerašnjoj emisiji je start ABA ligi. Utakmicom između Zadra i Studentskog centra ona počinje u petak, dok će srpski klubovi svoje mečeve igrati tokom vikenda. Nova je sezona, ali su favoriti, Nikola, isti kao prošle, Zvezda i Partizan pre svih, borit će se za tu titulu. Čini mi se da je Partizan sada u nešto boljoj poziciji, odnosno da je favorit broj 1 i sa jačim timom nego Crvena zvezda koja je puno promenila, a ostali timovi će se boriti za ulazak u play-off i neki će se boriti da ne ispadnu. Po meni favoriti su Zvezda i Partizan, tu nema 1 i 2, znamo između večitih rivala da uvek odlučuju nijanse i detalji. Što se tiče ostatka lige, imamo u budućnosti Cedevitu koji vrebaju i čekaju možda i neku lošu igru večitih rivala i preopterećenost utakmicama u Euroligi. I ostale ekipe, neke su napravili možda malo bolji tim da budu pri vrhu s obzirom da se igra play-offs sa 8 ekipa, prvih 8, to je novitet, i ostali da prežive još jednu godinu u ABA ligi i da obezbede nastup za sledeću godinu. Gledamo, ajde kažem, FNP smo spomenuli da se malo pojačao. Imao je šansu da se bori za Ligu šampiona, ali to ćemo u sledećoj rundi. Što se tiče Borca i Megije, oni će verovatno biti pri dnu i borit će se za opstanak zajedno sa hrvatskim timovima Cibona i Zadar i Split. Biće interesantnije. MZT tu je malo nepoznanica, ali ovo ostalo je... Dobro, MZT je generalna struktura sa nekoliko stranaca plus makedonski igrači. Što se tiče ovih ekipa koji si pomenuo za borbu za opstanak, mislim da će biti interesantnija borba za opstanak nego kao prošle sezone. Svi su se pojačali u odnosu na mogućnosti koji su imali. Znamo da su hrvatski timovi, pogotovo Split i Cibona, imala ekonomskih problema, da su razmišljali do zadnjih trenutka da li će igrati uopšte. Jedno su i opstali. Jedno su i opstali. Cibona, vidimo, u rosteru imaju ispod 10 igrača. Ne znamo uopšte šta možemo da očekujemo od njih. Ostale ekipe su se pojačali. Mislim da ćemo imati još pojačanja do početka ili tokom prvih kola ABA lige da vidimo u stvari... Odnosno i da oni vide šta im treba, tako, da oni prvo vide pa ćemo onda mi da vidimo šta su uradili, ali ne slažem se sa tobom, mislim da su Zvezda i Partizan favoriti, podjednaki su favoriti iz ABA lige. Ja sam ovo iznao mišljenje na osnovu nečeg viđenog u ovim pripremama. Da kažem, Zvezda je mnogo promenila i pre svega trenera, promenila dosta igrača, promenila zapravo i stil igre i to nije više ta košarka defanzivno orijentisana, sad će biti malo drugačije. Partizan s druge strane, pojačanja su dovedena, ona baš iskusna i baš igrači koji odmah su spremni da prave razliku, odnosno da doprinesu. Kod Zvezde imamo malo tu nekih koji su, da kažem, i mladi od kojih se očekuju da pokažu. Opet nisu toliko mladi, Marko. Ja mislim da je Zvezda dovela ono što je mogla da dovede u odnosu na tržište koje je tu. Ostalo je dosta igrača, pošto znamo da je Rusija zatvorena, međutim vidimo da se VTB liga i dalje puni i dalje ima novca, ne znamo šta se dešava stvarno. Ali na kraju krajeva Partizan je možda zvučnija imena. Doveli su Nanlija koji je veteran, prekaljen veteran Eurolige, Dante Exum koji je NBA, bio je prošle godine u Barceloni, već se je adaptirao. Andjušić, odličan šuter koji ima Papa Petro isto iz Panathinaikosa, tako da možda su zvučnija pojačanja Partizana nego Crvene zvezde, međutim i dalje mislim da su podjednaki favoriti i moramo da se navikavamo da će svi u budućnosti igrati tu ofanzivnu košarku, tako da možda će Zvezda promeniti stil, to ćemo vidjeti sa novim trenerom Jovanovićem kako hendla, ali i da kažemo i jedna i druga ekipa su po meni doživjeli neke iznenađujuće rezultate negativno u tom pripremnom periodu. Tako je. Sve u svemu vidjet ćemo očekuje nas verovatno uzbudljiva sezona. Naravno. I sa mogućnosti da na kraju opet gledamo finale, verovatno Zvezda Partizan. To ćemo da vidimo na kraju sezone. To bi bilo to za ovu prvu rundu, idemo na sledeću. Druga runda je ono što se dešavalo u Evropi ovog vikenda.
imali smo Superkup u Španiji, Superkup u VTB, odnosno u Ruskoj ligi i imali smo kvalifikacije za FIBA ligu šampiona. Pre svega, Nikola, tvoj teren Španci, opet Real i Barca za Superkup i opet isti rezultat kao na kraju prošle sezone. Slična i utakmica. Barca je tu kao nešto bila bolja, vodila, ali na kraju... Isti scenarij u odnosu na finale od prošle godine koji su igrali Real Madrid i Barcelona u ACB ligi. Na kraju je pobedio Real Madrid, bez obzira što su gubili celu utakmicu, pojavio se Tavares koji je bio MVP utakmice 24-12, oduvao je Šanlija od koša jednom od zadnjih napada. U ovim utakmicama moramo da naglasimo koji se igraju posle Eurobasketa, imamo dva scenarija i dve vrste igrača. Oni koji nastavljaju sa dobrim igrama, a i oni koji dolaze isceđeni. Evo, na primjer, kako ti komentarišeš, sad ima maltene i šale na računu Jasikevičiusa koji se žali, pa ja ne mogu sa ovim igračima, oni su prenaporno. Emotivno ispraženje, tako dalje. Mislim, bukvalno da trebamo suzu da pustimo na... Pa ne trebamo suzu da pustimo, ali moramo da mu damo onako malo kredita za to što kaže. Tako, ali čovjek ima zapravo najbolji tim u Evropi i onda ako neko treba da se ne žali, to ja mislim da je on. Pa dobro, imao je i Mirotića koji je povređen i ostaje nekoliko igrača koji nisu igrali, sedeli su iza klupe sinoćne utakmice, ali opet što više treba njega, s naše strane naravno i sa moje tačke gledišta, da ga brine, to jeste način na koji je Real Madrid u novoj sezoni pobedio kao što je povedio prošle godine. Tako da on da povede više računa, ne preporučujem ništa, nego verovatno će i sam sebe da presliša malo šta se desilo u tih zadnjih, pogotovo taj parcijal 19-2 koji je napravio Real Madrid na kraju treće četvrtine, ali jednostavno on imaju nerešiv problem i traže godinama da reše taj problem, a to je Tavares. Imamo u Rusiji, odnosno VTB ligi, isto finale Superkupa, CSKA, Zenit i to je bilo isto kao prošle sezone. Zenit je na kraju dobio prvo poklon sa onim izvođenjem sa strane, onda je Wimbush ubacio onu ludu trojku i to je bilo to. Uzeli su prvi trofej. Ruski timovi, iako su suspendovani, neće igrati Evropu i dalje imaju vrlo dobre timove, jake timove sa Amerikancima i tamo će se igrati dobra košarka bez obzira što se neće igrati. VTB liga je i sve ekipe ruske su se sredile sve snage i sva sredstva da se igra VTB liga, jednostavno svesni su toga da neće izaći u Evropu, makar do sledeće godine, to ćemo vidjeti šta se dešava. Prave dobre timove, u prvim momentima tih prelaznih rokova, maj, jun mesec, pričalo se dosta samo o našim igračima koji nisu iz Evropske unije, igračima koji nisu iz... Slovenska priča. Tako je, slovenska priča iz Amerike, međutim, evo vidimo da svakog dana ode neki američki igrač, Urtel će verovatno da ode u Zenit, Trey Tompkins isto potpisuje za Zenit. Tako da CSKA i dalje traži igrače, aktivni su na tržištu, sve su usmerene snage ka tim igračima koji u početku nisu bili opcija. Davidovac je otišao tamo, CSKA ima jednu dobru ekipu, međutim Zenit za sada je u boljoj formi, bolje igra. Biće izuzetno kvalitetna VTB liga, vidjet ćemo Unix šta će da radi, da li će Lokomotiva iz Kubanja isto da krene tim putem, ali ta liga, bez obzira što nemaju evropska takmiča, bit će dati kvalitet. I samo još FIBA liga šampiona kvalifikacije. FNP nažalost. Nažalost, malo je falilo produžetak, ušli su Unicaja, Tofaš, ušla je Benfica sa Cirbesom i ušao je još jedan tim ušli su Danci. Danci koji su pobedili Bankin Bears, koji su pobedili FNP, stvarno napravljen je dobar tim, ekipa je bila dobra, coach Stefanović i ekipa, ja mislim da su dali sve od sebe, međutim možda nisu nekim detaljima su napravili propuste što je koštalo ekipe ne ulaska u to. Šteta što Srbije neće imati u tom po meni šteta, zato što imaju koje je sve bolje, da kažem, rastuće i sve kvalitetnije i bilo bi dobro i za FNP kao ekipu i za... Ja mislim da je pravi tajming za njih što su se odlučili na taj korak da igraju. Ne znam da li imaju mogućnosti da igraju u drugo takmičenje FIBA. Ima za FIBA Eurocup, ali o tom će odlučivati naknadno pitanje. Pokazali su, pogotovo prvi dan su pregazili Breogan, to sam gledao utakmicu, koji je bio moj bivši favorit i moj bivši, ali opet gledajući Breogan nema nikakve veze sa onim Breoganom od prošle godine, tako da žao mi što FNP nije ušao, vidjet ćemo u budućnosti da li će igrati Evropu. Prekoračili smo prilično ovu rundu, idemo na sledeću, treću. I treća i posljednja runda u današnjoj emisiji je iz NBA-a.
Ime Udoka je suspendovan za celu sledeću sezonu, znači 2-3 i neće biti na klupi Boston Celticsa. Veliki skandal, veliki problem za ekipu Bostona Nikola i veliki problem za NBA ligu u kojoj, odnosno, kao da nema mira, uvek se nešto dešava. Imali smo... Ali se sve sređuje. Tako je. Očigledno da tamo pravila mora da se poštuju i da nema vrdanja, nema hvatanja krivina i nema tih emocija. Ima emocija, ali samo u igri. I to je najvažnije za ligu, da ima tih emocija. Ovo okolo ne sme. Ovo okolo ne sme i jednostavno to je propisano po pravilima i nije prvi put da se to desilo u NBA-u, da je jedan suspendovan trener, da je igrač, da je funkcioner suspendovan zato što je imao vezu sa članom iste organizacije. Ali prvo je bila informacija, konsensualna veza, da kažem, sa obostranim pristankom, posle su se pojavili neke informacije da tu ima još svega i svačega i da nije baš bilo... To treba žutu štampu da okrenemo, ja iskreno ti kažem, nisam... Ja sam čitao čemu je problem, čitao sam kako se završilo, jednostavno veliki hendikep za Boston Celtics. Koliko će ovo da, šta misliš, njima otežati, jer su bili u finalu za malo... Tu je prva odgovornost Brad Stevensa koji je odgovoran bio za dolazak trenera. Ime dok je prošle sezone, posle 7 godina što je bio pomoćnik u San Antoniju, 1 godinu u Philadelphia, 2 godinu u Brooklynu i jednostavno to je bio njegov pik, pošto je Brad Stevens postao GM ili president of Basketball Operations od Bostona i jednostavno pojavio se problem za njega. Reagovali su odmah, zato što je imali su problem, zato što je prvi asistent imaju dok je prošle godine Bill Hardy otišao u YouTube, ovoga je Danny Ainge koji je bio ranije GM. Da se ovo desilo ranije i saznalo, vjerojatno ga ne bi pustili, nego bi on preuzeo. I imamo Joe Mazzulla je preuzeo ekipu. Najmlađi trener koji će voditi NBA. 34 godine, Joe Mazzulla, najmlađi od vremena Lawrence Franka koji je 2003-2004 preuzeo New Jersey Netse i jednostavno ja mislim da će to da se reflektuje na tim. Mislim da je Udoka imao iza sebe i dosta uspeha kao pomoćni trener. Mazzulla ima samo 3 godine. On je za 3 godine od kada je trenera na diviziji 2 došao do head coacha u NBA. On čak nije ni bio u ovom prvom redu asistenata prošle godine, nego sedio iza klupe. Ali to su sad sve neke stvari koje oni dosta bolje znaju od nas, ko ima sposobnost i ko nema sposobnost da bude taj head coach. Imaš profila trenera koji će biti ceo život pomoćni trener. To je za Boston koji je prošle godine pobedio 50 utakmica ili preko 50 utakmica veliki hendikep što neće ime da ponovi. Igli su finale NBA-a i jednostavno dosta smanjuje šansi Bostona za neke uspehe ove godine. I taman kad su se nadali, vjerojatno spremali se da napadnu opet titulu, malo se ovo, ja mislim da je to što se tiče rezultata. Pokvarilo ime šanse prilično. Opet, odgovornost isto je i za ime Udoku, što je znao šta može, šta ne može, na kraju kada je prekršio taj disciplinski pravilnik, kako ga mi zovemo ovde kod nas. Jednostavno, ja mislim da se poneo neodgovorno, znajući šta se sme, šta se ne sme. Ali eto, znači nije otpušten, ali suspendovan samo na sezonu. Ostavljena je mogućnost da se vrati. Da li će se vratiti, to ćemo vidjeti. Možda zavisi od rezultata. Vidjet ćemo, na primjer, smo prošle sezone Gershon Rosas, koji je bio GM Minnesota, imao istu situaciju, imao je affair sa jednom od radnica organizacije Minnesota, direktno je dobio otkaz, suspenziju po otkaz, znači totalno je bio. Ovo je sada suspenzija, vidjet ćemo šta će da bude za kasnije. Koliko će biti tolerancija? Tako je. Da li je uglavnom 0 kao što se do sada pokazalo? Vidjet ćemo. To bi bilo sve za ovo izdanje emisije 3 runde u reketu. Ostanite uz nas i pratite nas i dalje. Prijatno!